Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sila suratku yang kaya masir fang Allah Ta'ala. Sini sapoku tiga-tiga ki monro. Mamuare pada nawereki asalamaka fang Allah Ta'ala. Pada nawereki adisi-disinga fang Allah Ta'ala. Atau pada tuo malampe sungat tamanang sapoku semakin hari bencana ini kian besar. Bencana ini bencana alam semakin besar. Seakan-akan bumi ini mengatakan kepada kita bahwa bumi ini sudah tua. Jadi asoy ingkasi sila surat ta nakan dapat coba malopo, terutama engkai mondro di Masamba. Narekurita video na sila suratku itu mengiris hati kita semua. Nyegaro kasih sila surat ta rewa rifamasena fang Allah Ta'ala nakan nalempo. Banyak rumah-rumah yang hanyut. Nyegaro bola ta seppo na taro way. Loni mai sila surang pada yelo doang sila surat yang karima samba. Nanya sila surat tak tegi-tegi munrang kanang-kan na musibah kasi. To pada melawat linduri fang Allah Ta'ala. Dan na fodo na ringan mana kesini na facoba ya angka melo takkan na dilalan na tuangat ta. Na de gagaw di palese se di facoba sanga di na fang Allah Ta'ala seway. Pada ilodang sila surat ang karima samba. Tanah fodo de werengi asa baraka pula di fang Allah Ta'ala. Di seliam mana pula di fang Allah Ta'ala lebih made cenge. Dan nyeri werengi asa barakan di sesena angkai kasih keluargana rewat di famasena fang Allah Ta'ala na sabari lempa. Idi taong ka defa nakan nakipat coba. Defa nakan musibah bangsa na hiro. Dena wadiki iri tetai bawa sila suratta. Bahkan dari sisi nawat diki malah santai wi. Nasa baria sange faco baria sange musibah. Papade atau ngatta makar si selemun riolo ajewe. Fang Allah Ta'ala dina fatatta dia onrong untuk nawari pacoba. Tapi fang Allah Ta'ala maraja akuasa. Maraja adele. Maha adele. Adele resinin na sewa-sewai. Wadi jaji iya soy sila surat tanakanna. Wadi jaji baja sangadi idi sinakanna. Sek di manibawa on figo pada mapasak barkili sila surat ta. Podo barat na turu famasina fang Allah Ta'ala. Takona agka magatti sinina facawana fang Allah Ta'ala. Nato fara na wereng atuongang matanang. Atuongang masaliwangan dilan na wanwata. Mari kita membacakan lalu ni itu pada baca suratul Fatihah untuk sila surat yang akan nafaco bari Masamba khususnya. Dan nia sila surat lainnya yang akan nafaco banjir ya degalempo. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.